Haka Ialehkai Europa League Final peringkat Atalanta Persia ikan Leverkusen. Haba pai syek lagi Ialehkai ikan Leverkusen kalamat ikan 6 rem benengkong menta ke samoi hadin bagala syak pelim hakmat ke Atalanta hadu lailanot. Bad haka lagi Ialehkai orang Ialehkai jong ke Atalanta u ademo la lukmat u badai player negeri Nigeria ulio ben Thep hat-trick. Kata ulio ben Thep haka minit ke bakat penriu ben nyau peusan. Bad leng bagan lagi jing job ke Atalanta kalau Korea ke 6 ladu jong ke Europa League haka sin ke benengkong. Haka Ialehkai Saudi Pro League hapling ke Kynhun u Benzema ke Al-Ittihad Persia ikan Damak. Haba pai syek lagi Ialehkai ke Al-Ittihad kalau Korea ke 6 job hadin bagalala betelim suk ikan Damak dah saulanot. Haka Ialehkai hapling ke Al-Hilal Persia ikan Altai. Haka Ialehkai ke Al-Hilal kadang peteng ben Korea ke 6 job hadin bagalala betelim ni ke Altai dah laila ke way. Badia kini gilai gol jong ke Al-Hilal layo ben Thep nengkong haga minit ke bakat nyau leng bau Al-Dawsari ya ke gol ke baar layo ben Thep leng bau Michael haga minit ke basau peusau badia ke gol ke balai layo ben Thep leng bau Malcolm haga minit ke ban riu peu. Haga way par ke Ialehkai Saudi Pro League hapling ke Al-Riyadh Persia ke Kynhun Cristiano Ronaldo ke Al-Nazar. Haba pai syek ke Ialehkai ke Al-Nazar ke layo shua ben penkijar nengkong tang haga minit ke bakat san leng bau Otawio. Henry Day haga minit ke baar penriu ke Al-Riyadh ke layo ben sikuliang ya ke shigol jong ke Al-Nazar leng bau grey. Badah shua ben kod ke kela step kata haga minit ke basau peusan plus iway ke Al-Riyadh ke layo ben Thep ya ke gol pentam leng bau Muhammad Al-Agil. Badah hadu bukur ke kela step ke Al-Riyadh ke tam ar lakaway. Haga kela mit kata ke minit ban riu peulai ke Al-Nazar ke haba Ialehkai Tang si peumut hadin bau liporte ule yok priang ya ke red card ke bola penting kena da ke VAR. Henry Watla ke Al-Nazar ke haba Ialehkai Tang si peumut badah shua ban kod ke Ialehkai kata ke minit ke bakentai peu plus nyau leng bau player substitute bami badan tang lai minit u Al-Neymar ule yok ben Thep ya ke gol Ialehkai nak benta ke Al-Nazar. Badai lemah ke gol la penlong ya ke Al-Nazar bahkan like nak 6 rem hagan ke Ialehkai haga bakaya khai tamar argul.